بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنتي وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mamamaster sing kami yari sab imawod indum pagpangadji sing kitanyo ay pagpangadji puso na Quran ibang sunnah sinabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, domini yari ng bukgur sing kitanyo murid salta guru wa ma'ad muru al-islami di na pagpalukay tawag kong guru ko kakasihan Sheikh Ustad Abdul Rasim Tamyan. فليتفضل فضيلته مشكورا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أقدم لكم نصيحتي، أنا أقرأ لكم أولا الآيات من القرآن، وهي قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أيضا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال أيضا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أيضا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقول سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. وقال أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أيها الإخوة الكرام، قال صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال أيضا:
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Alhamdulillah mga umat Islam, pupudjihan pa Allah Ta'ala serta sasanglitan kaniya mapuas din dito mga umat Islam in mga ayat atawa iwan sin mga hadith na basa na tuhin doon, balikan ko kaniyo serta maknahan kaniyo insyaallah Ta'ala. Muna parman sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul. O kamu mga beriman, pagtaat tud kamu pa Allah Ta'ala, iban pagtaat tud kamu pa Rasul niya. Hangkanin parman sin Allah Ta'ala, wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Isyusyo in nagtaat pa Rasul, tanto nakapagtaat na siya pa Allah Ta'ala. Damit yan parman pa sin Allah Ta'ala, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidnillah. Wala kami nagpara atawa nagdaak din ha mga rasul buat malainkan suway siya pagtaatan atawa suway tuod siya lasahon ha idin sin Allah Ta'ala. Nang parman pa sin Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tanto di fala wa rabbika, ibut hatuhan mo ya Muhammad, di tud sila amin maiyan na marat saya pa Allah Ta'ala sahingga in ikaw hinangon nila kawam in humukom kanila haantara nila amin haantara piyagsagaan nila hatta thumma la yajidu fi anfusihim, mahuli amin maway halom sin pangatayan nila in pagkuto-kuto hatungod sin hukuman kaya panghukum mo kanila wa yusallimu taslima sarta in sila yaon suway sila magmalilla sin sampu na pagmalilla pa Allah Ta'ala amin pa hukuman kaya hukum mo kanila. Damit yan parman pa sin Allah Ta'ala, innama kana qawlal mu'minin, insubay tud adapun insubay hipamong sin mga sila mu'minin idha du'u ilallahi wa rasulihi, bang apabila sila taabitun maun pa Quran sin Allah Ta'ala iban pa rasul niya amo ini pamong nila ay yakulu sami'na wa ata'na, amo ini pamong nila na diungog na mo na sarta magtaat kami. Parman pa sin Allah Ta'ala, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amra. Suway tuod wajib ha mu'min usog iban mu'min babae bang apabila aun nahi kapang hukum sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam uno na pakaradjaan ay yakuna lahumul khiyara, in subay aun pa piun nila duwaing hukuman. Bukon bihadto subay wajib bang aun nahi kapang hukum sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya way rapat in amunayatin piun nila. At tinadi naman jari aung papiun nila dugaing hukuman atawa rai din ha mga ulama. Nam parman pa sin Allah Ta'ala, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Pamungan kanila o Muhammad bang indaawa nila mattan malasa sila pa Allah Ta'ala na agad kamu long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam agad sadya kamu hapang hindo ko kalasaan kamu sin Allah Ta'ala. Parman pa sin Allah Ta'ala,
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir. Awon doon kabakan niyo Rasul sallallahu alaihi wasallam amin suntuan marayaw hamanga sila amuin huat in makapagbak sin Allahu Ta'ala iwan sin adlaw akhirat. Demikian hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga umat Islam. Laong niya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima ji'tu bih. Di lang niya masampurna in pag-iman sin hangkat taodin kaniyo wat malainkan suway tuod siya magad. In hawa napso niya suway niya tuod ipaagad uno in piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Demikian long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di masampurna in pag-iman sin hangkat taodin kaniyo buat malainkan suway siya in Rasul number 1. Anuin lasahun siya day baran niya muna. Demikian suway niya lasahun in Rasul number 1 halong pangatayan niya day anak niya. Demikian day maas niya iwan na pagkatan manusia. At inabang paglasa suway paunahon in paglasa Rasul bago paglasa habaran, demikian paglasa haanak, demikian paglasa hamaas, iwan na sinkatan manusia. Mga umat Islam, in mga ayat sin Allah Ta'ala, iwan sin hadis sin Rasul, amin biasa na tuhain doon, in ini manunjuki, sin papaglasahon tuod kita parasul. Papaglasahon kita parasul. Ampain paglasa parasul inini den hamanga salaggo-laggo usulan. Salaggo-laggo usulan den hamanga usulan sin pag-agama Islam. Sawab in hukuman sin paglasa harasul inini wajib. Wajib karena in tao amin wailasan niya harasul yukum sila sin mga ulama kafir. In tao, amin di mala sa harasul, yukum siya kafir. Demikian in mga tao, maastol harasul, marugal harasul, inyan din ha mga alamat sin kamunafikan. In tao yan. Na mga umat Islam, in pangasubudiha ini, in paglasa harasul, manjari na to bahai daybeg, amuin hipag-celebrate siya. Sa kahaba, dumatong intahon. Amuin Rabiul Awwal, hangpo tagdua kasubangan. I-celebrate na to siya. Unuhain pagyan paglasa harasul. Manjari na to ipag-celebrate. Amuin pangasubo. Na in kita, nag-agama kita agama Islam. In agama na to, agama Islam maguntol. Adil. Sabab timindog hadalil. Din sabab yan bang kita mag-ibadat, suway siya tumindog hadalil. Biyayaon kumawa kita dalil. Sumabot kita dalil mga umat Islam, hasupaya mahukum tanyo bang manjari in paglasa harasul hiday bertanyo papag-celebrate kanya. Biyayaon muna parman sin Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Haadlaw ini, haadlaw yan, giukop ko na kanin pag-agaman niyo. Iban siyampurna ko na kanyo, innikmat ko kanyo.
sarta magrida na ako paman sin Allahu Ta'ala in agama Islam amuin pag-agamahan niyo. Diha ini long sin Imam Malik, fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dinan. In uno-uno ha zaman yato, zaman sin Rasul iban zaman sin mga sahabat, in wala na nahinang pag-agama, damit yan hadlaw ini di raisam manjari hinangon pag-agama. Misal, way na duwaing, pag-maulod. Bangyat tin pag-maulod, hidalil tamari pa ayat sin Allahu Ta'ala, unuha na hinang sin Rasul, iwan sin mga sahabat, bangway na kamurakman in mag-analyze. Bangway tanto di siya manjari ipag-celebrate in paglasa para Rasul. Amo yan mga umat Islam. Ikarwan niya, sumabot na isab kita dalil. Na, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Isyusyo intao, naghinang sin amal. Man amila amalan, naghinang sin amal, laysa alaihi amruna, sinbukon dia akan namu kanya, fahuwa raddun, di yadto taymaon. Di yadto taymaon. Na, uno-uno na wala nila nahinang, tanto yan, di siya taymaon. Banghang pagyanon ibadat. Hangkan na long Hudhayfa ibn al-Yaman, laong niya kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha lianna al-awwal lam yada maqalan lil-akhir. Laong sin Hudhayfa ibn al-Yaman, in katan ibadat wala na nahinang sin mga kasahabatan sin Rasul na ayaw niyo siya hinanga pag-ibadat. But sabab in mga sila nagkaunayad to, wala na sila nagbin himumungan. Uno-uno na in wala nila nabisara. Tanto inyan bukon na lamod din ang mga ibadat. Ano yan mga umat Islam? Hikato niya, asupaya mahukumtan niyo, in paglasaha Rasul bang manjari pag-celebrate at tawadi. Hikato niya, ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamun nasi hubban wa ijlalan lahu wala syakka akilun fi dhalik. In mga sahabat sin Rasul, banghangan paglasa, banghangan paglaggo, panglaggo kaniya, sila na yadtuin matan paglasa. Amin sa kusog-kusog maglasa harasul. Iwan manglagbo ikanya sila na yadto. Bihad. Misan bihad to in kusog nila maglasa harasul. In pangasubo. Amin lasa nila. Diaybert nila pag celebrate. In kita niyo biyahaon. Biya din maiyan mo baha in paglasa mo para Rasul, biya din in laggo sin paglasa mo harasul. Mauno baha in panglaggo mo Rasul. Kus magkadawa kaw in ikaw malasa kaw harasul, hasabab sin para kala yan. La, mga umat Islam, ikaupat niya. Yuqalu lilladhina yahtafiluna bil maulid. Hal ihtafala bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam am lam yahtafil. Pangasubuha mga sila magmamaulud. In pangasubo, uno nag-ihtifal bahain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uno nag-celebrate bahain Rasul sallallahu alaihi wasallam at tawaway. Fa in qala bang inipamong nila lam yahtafil, wala nagmaulud in Rasul. Na maguno pa, may takaw dumuon na mayan.
Bangin Rasul suntuan sin kita. Para wala siya nakapag-maulod. Wala siya nakapag-celebrate. Tiap-tiap suntuan, suway siya agaran. Suway siya singuran. Na wala nakapaghinang insuntuan. Ampain Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma taraka amran yuqarribu ila Allah illa dalla al-ummata alayh. Wala nagbinin Rasul sallallahu alaihi wasallam para kala amoy ni kasuok sinipon pa Allah Ta'ala buat malaingkan kaya hindo niya umat niya. Bang niyadtuin sa suko, wala kaya hindo sin Rasul, di na yadto mahinang maitong hikasuok pa Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Fa in qala na'am ihtafala. Bang in pamong nila in Nabi sallallahu alaihi wasallam huon nag-celebrate kuno in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulna yari ini pamong namo, qul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Buaan niyo yung dalil niyo. Bangin Rasul matan na kapag maulod. Muti sadyain uwak. Tagarantan yung sadyain unta, sumod palungag sinjawm. Di kita makawat dalil. Sinin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapag-celebrate kapag maulod niya. La. Bangsa upama indalil sin magmamaulod. Sabab in ayat sin Allah Ta'ala, amin parman sin Allah Ta'ala, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yapsiran sin kaibanan, nagdaraawa magtatafsir. In fadlullah, iwan sin rahmatuhu, amo na kunin pag-celebrate. Mag-celebrate angkan kuno in sunuan sin ayat fabidhalika falyafrahu. Magkugkuyag kuno. Yung panghati nila sin mga falyafrahu, magkugkuyag, mag-celebrate. Allahu Akbar. Na habayta sin Imam Qurtubi bang uno in tafsiran sin fadlullah iwan sin rahmatuhu. Kitab ni Al-Jami' Volume 8. Ikawalu volume, page 335. Laong niya, in tafsiran sin fadlullah al-Islam. Damikyan in rahmatuhu al-Quran. Bang biyad to, nakalabi in ingat sin mga tao ini. Din sin mga sahabat. How no sila ini nakakawa tafsiran. Amin law nila in fadlullah iwan sin rahmatuhu mag-celebrate. Allahu Akbar. Nabang sa upama indalil sin sila magmamaulod. Bat kuno in Abu Lahab. Tiap-tiap maabot in waktu in adlaw kapag anak ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pagaanon kuno sin Allah Ta'ala in siksa kanya. Sabab haadlaw kuno yan, kimuyag. Kimuyag in Abu Lahab hawakto kapag anak ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Angkan siya biya pagamgaanon in siksa sin Abu Lahab. In hadith ini daif siya. Bukon siya sahih. Misan hikad to ta sahih. Misan ta hikad to sahih. In kafir, di tay maon in ibadat niya. Sabab Abu Lahab, angkan in ibadat, tay maon siya dua parakala. Muna uno, al-imanu billah, al-ikhlas. Nawala siya nag-iman pa Allah Ta'ala. Biya din ikatay sin ibadat niya. Iwan ikatutan na, long sin mga ulama, in kuyag sin maas, pabata, diyad, inya to amrun tabi'i. Normal yad to. Kukun yad to lang mo da pag-agama. Allahu Akbar.
Bangsa upama in dalil nila hanggang mag-celebrate bat kuno in Rasul sallallahu alaihi wasallam namuasa kuno in Rasul hadlaw yan matarang in hadith namuasa in Rasul sulang ha kahinang nila nag-celebrate so why inhinangon nila mamuasa bukod mag-celebrate Allahu Akbar. Ampa mga umat Islam in kakahinang pagmaulod kaya ingatan nyo bang hisiyo in panagnaan naghinang kanya nagpaon sin maulod bang hisiyo in panagnaan nagpaon kanya mga umat Islam bukon madhab ahlus sunnah wal jamaah in nagpaon kanya sa hisiyo sila ini mga Fatimiyun kaano naon hakarnul rabi puas na sin karnul al-mufaddala amin kurun al-mufaddala pagdatong miyawot in karnul rabi hikaupat century naawon in pagmaulod in nagpaon kanya Fatimiyun isiyuin mga Fatimiyun ini mga Banu Ubaid pag-abot pa ikapito century biyawbugan sin Muzaffar ad-Din ha hula Irbil ha Egypt nahisyon mga Banu Ubaid ini amin pagyanon Fatimiyun mataod in mga akwal sin mga ulama hatungod ha mga sila ini Banu Ubaid yan kiyawayta ha Majmu'ul Fatawa kitab Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ha volume 35 page 120 pa page 132 mataod mga kaul sin mga ulama bang hisyu in mga Banu Ubaid ini amo in panagnaan naghinang sin pagmaulod mataod din ha mga kaul nila in mga Banu Ubaid ini min afsakin nas din ha mga sa pasik manusia aon palawng nila min akfarin nas din ha mga sa kupur manusia aon palawng nila hum abnaul majus in sila ini panubo sin mga majus lawng pa nila hum abnaul yahud in sila ini panubo sin mga Yahudi na di kaw nun sinakal nagdarawa kaw ahlus sunnah wal jamaah sa kumawa kau sin kaput sin ahlul bidah kumawa kau sin kaput sin Yahudi ang panguyanon sunnah ang pakawimian paginhawabaran mo in ako ahlus sunnah wal jamaah in pangasubo may ta kau kumawa kaput sin bukun ahlus sunnah wal jamaah mga umat Islam amo yan in history sin pagmaulod tarik sin pagmaulod agun-agun at ittifaq in mga ulama bang hisiyo in nagpaon sin maulod amo yadto in tarikh niya mari kita niyo pahukuman sin pagmaulod duara in pagpiantan niyo bang manjari ka tabukon na tanto mga umat Islam yadto na kaingatan tanin tarikh sin pagmaulod tanto mahukum tanyo gayro masyru bal bid'ah gam na mayan bid'ah siya maita laysa masyru'an wala siya ini nasyara walam yadulla alayhi dalilun minal kitab wairun kabakan mudalil din ha Quran sin Allah Ta'ala wala minas sunnah damikyan hadis sin Rasul wairun kabakan mudalil sin pagsilibrit ha pagmaulod wala ijma damikyan wala nag-ijma in mga ulama biya din kajari ha pagmaulod misan in ijma sin mga ulama wala sila nag-ijma wala qiyas as-sahih damikyan wairun kabakan mudalil ha qiyas sahih wala akal damikyan ha akal dalilul akal wairun isab kabakan mudalil sin manjari in pag-celebrate ha pagmaulod bangsa upama aon mga manusia imian manjari in pagmaulod dihay ni batal in pamong niya amo na yung topic na to adun ini
insyaallah ta'ala. Bangsa upamaon imian manjari kuno inhukuman sin pag-celebrate hamulod. Muna mapasaw Paul ini pamong nila manjari muna anna hadzal fi'la lam yaf'alhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala amara bihi wala fa'alahu sahabatuhu wala ahadun minat tabi'in wala tabi'ihin walal a'immah. Munalto din kakahinang yan in pagmaulod wala yan nahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala amara bihi wala niya misan naraak kato niyo wala fa'alahu sahabatuhu damikyan wala reisab nahinang sin mga kasahabatan niya wala ahadun minat tabi'in wala misan hambuok tabi'in in nakapagmaulod wala tabi'ihim damikyan in mga tabi'in walal a'immah damikyan in mga kaimaman. Subhanallah. Bangsa upa maon imian manjari hikarwa pamaktali kanila. Hikarwa anna alladhi yumarisu hadha al-fi'l waqi'un fima haddara minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina qala iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Bangsa upama onimyan hikarwa pamaktali kanila unnal to disyusin iminang sin kakahinang yan waqi'un fima haddaran minhun nabi sallallahu alaihi wasallam kugdanan siya hapamanda sin nabi sallallahu alaihi wasallam amin hadis sin rasul iyyakum wa muhdatsatil umur anib tuod kamu haparakala bago sabab inkatan parakala bago bid'ah inyan bid'ah na inkatan bid'ah way duwaing inukuman niya bang mukun dalalah dalalah kalaungan angkan in kul in lapal kul min alfadil umum din halapal umum wayrun mukhassas diha ini wayrun makagwa wayrun mataksis in uno in wala na inang sin rasul iman sin sahabat niya lamud hapagyanun kullu. Bangsa upa maon imian manjari ikatu pamaktali hapamu ha mga sila namong manjari kunin pagmaulod ikatu anna fa'ila hadhihi albid'a gairu ma'jur ala fi'lihi bal mardud ala sahibihi liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad wala yakfi husnan niyyah bal la budda min mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Munaltud in naghinang sinhinang bid'a ini pagmaulod gayro ma'jur di siya pahalaan mga umat Islam gam na mayan bal mardud in siya isulak di tay maon na sabab in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad isyusyo in himinang sin amal ibadat hawala na diakan kanya tanto di neto taymaon sa meta mga umat Islam bukon dihay ni mamarahi in pag-ibadat sin kita nyo amuin husnun niyah amin saukat na marayaw in niyat mo amin imian kaw lillah sa wayroon lirrasul amin mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Damikyan ikaupat pamaktali ha mga sila namong manjariin pagmaulod. Qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Parman sin Allah Ta'ala haadlaw yan jiukop kuna kanyang pag-agaman niyo iwan siyam kuna doon kanyang ni'mat ko iwan magrida na ako in pag-agamahan nyo amo na in agama Islam. Diha ini long sin Imam Malik diya na sinasabot na to kaina fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu yawma dinan. In uno-uno na hazaman yadto in wala na hinang pag-agama damikyan hadlaw ini di ra isab siya manjari hinangon pag-agama.
Sabab mga umat Islam, bang indaawasin kita niyo in pagmaulod din ha mga pag-ibadat pa Allah Ta'ala na inayat ini biya sa kaula-ula piuting niya. Himuting niya inayat ini biya sa kaula-ula wala pa jimukop inaga na Islam hazaman niya to. Sa puti kahadlaw ini hampa na jukop inaga na Islam hasabab sin kakahinang yan. La. Dosa dakula imbihad to. Amin maputing ta inayat sin Allah Ta'ala. Na hikaliman niya amin pamataliha mga sila namong manjari kunuin pagmaulod. Annal mumaris lihada al-amr aw lihada al-amr yani bid'atul maulid kaannahu yattahimu lirrasul sallallahu alaihi wasallam bil khiyana wa adamil amanah. Bunalto niya mo namugbog at kakahinang ini hamunain pagmaulod biya sa kaula-ula tiyuhuman niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin nagkhiyanat harisala sin Allah Ta'ala amin wayron di kapangandulan na long Imam Malik rahimahullah man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Isiyo-siyo in naghinang bid'a ha agama Islam in pangatod niya sin bid'a yaon marayaw at niya jaiz manjari tanto natuhuman niya na in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nagkhiyanat harisala sin Allah Ta'ala long sin Imam Malik lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ikaunom mga umat Islam pamataliha mga sila nang jariha pagmaulod anna fa'il al-maulid mu'anidun lisyar wa musyakkun lahu lianna asyar qad ayyana limatalibil abd turukan khasatan. Munaltod in maghinang sin kakahinang yan amunay pagmaulod mu'anidun lisyar at niya sumulang hasyara wa musyakkun damikyan sumulang day sabin makna di anna syar sab in syara kad ayyana limatalibil ad sab in syara tiyugila niya na uno naman in requirement hinangon sin ipon sin Allah Ta'ala. Damikyan mga umat Islam inhikapito pamataliha mga sila nagmaulod amin himian manjari in pagmaulod anna fi iqamati hadal maulid tahrifun li aslin min usul syariah wa hiya mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam wattiba'uhu zahiran wa batinan. Naltuod inamu inna maugbog ha kakahinang ini amuna in pagmaulod in ini tahrifun pamindahi li aslin hausulan sin pag-agama usulan sin agama Islam amuna in paglasa panabi sa kaulaulat pinda niya in paglasa panabi hati niya in tao di masampuna in paglasa niya hanabi bang di siya makapag-celebrate. Mga umat Islam, ubus na in bisara. Amin nasabot na to ang mga kaayat-ayatan. Iban hadis sin Rasul, bang biya dininhantang paglasa na to pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikawalo niya. Amin pamataliha mga sila namong manjari kunuin pagmaulod. Anna hadan maulid fihi musyabahatun lidinin nasara alladhina yahtafiluna bi'id miladil masih. Munaltod in naghinang sin pagmaulod ini sumibo musyabaha tashabbuh paningod-singod ini haaga masin mga Nasrani sawab in mga Nasrani mag-celebrate sila haadlaw kapag anak kan Isa alayhi salam. At inin mga Fatimiyon simingod sadya sila. Sabab in daawan nila in mga Nasrani
mag-celebrate sila adlaw kapag bata kan isa laong nila pa subay laong niya mapatot inggitan nyo mag-celebrate nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikyan mga umat Islam hikasiyam amin pamatali ha mga sila namong manjariin pagmaulud anna fihi qadhan fi man sabaqana min as-sahaba wa man ata ba'dahum bi annana aktharu mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pangdihil amuin pangdihili nato katamakan kangian ha mga sila nakauna pa rin kato niyo din naman ha mga sahabat iwan sin mga tabi'in biya sa kaula-ula kita niyo iniin matanin paglasa pa nabi sallallahu alaihi wasallam ikahang po niya mga umat Islam din ha mga pamatali ha mga sila namong in pagmaulod manjari inna fa'ila hadal maulid waqi'un fima nahan nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu sarahatan faqad qala sallallahu alaihi wasallam la tuturuni kama atratatin nasara Isa ibn Maryam wa hadha sababu inhirafihim. Damikyan ikahangpo amuin taghinang sin pagmaulud waqi'un fima nahan nabi sallallahu alaihi wasallam kugdanan siya amuin pianglangan sin nabi sallallahu alaihi wasallam hadith niya la tutruni kama atratatin nasara ayaw niya kulagko biya sin kapang laggo sin Christian kan Isa anak hi Maryam ini nahinang sabab amuin napinda sila amuin simulang sila hasyara sin Allah Ta'ala sabab mga umat Islam inari sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw niya kulagko biya sin kapang laggo sin Nasrani kan Isa anak hi Maryam way imyanin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw niya ako sumbaha biya sin kampanumba sin Nasrani kan Isa anak hi Maryam sa inipyamong niya biya sin kapang laggo mga umat Islam liaggo sin Nasrani in Isa anak hi Maryam biyayaon hazamantan yung biyayaon bukun liaggo siyumba nila in Isa alaihi salam bang dihadto kontradik iman sinatis ini la bukun dihadto in panagnaan niya wala nila siyumba in Isa timagna hapang laggo liaggo nila na in Isa sambil hazamantan yung biyayaon kikita sin kita nyo siyumba nila na in Isa hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya mabaya amin laggoon siya sabab mahinang yadto tiranan amuin masumba siya sin umat niya mga umat Islam in sumuno ikangko tag-isa din ha mga pamatali ha mga sila naghimumungan sin manjari in pagmaulod wa bid'atul maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam mujawizatun fil haddil masyru' wa mujawizatun fi haddin ma amarana bihi ma umirana bihi min mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam falaysa fi syar'ina lil muslimin illa idan in pagmaulud pa nabi sallallahu alaihi wasallam ini pangliulakad hasyara sin Allah Ta'ala sabab kana mga umat Islam hasyara sin Allah Ta'ala in pagkugkuyag amura in dua Idul Adha iwan sin Idul Fitr wayroon na hikatunya Id amura in dua mga umat Islam inikahang po tagduan niya mga umat Islam amin pamataliha mga sila namung in pagmaulod manjari anna fi'lal maulid guluun madmumun fi syakhsin nabi sallallahu alaihi wasallam lianna al-gulu fi salihin kana sababu wuku'i li umamis sabika fi syirk wa qad ja'at asy-syari'ah
bisaddid dhara'i al-musila lisyirk. Na mga umat Islam, ikahang po tag isa, ikahang po tag dua in pagmaulod, in ini gulo, pagpalabi, amin madmum, sangi-ngi, amin pagpalabi, fi syaksin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hapagkatao sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabab in pagmaulod sin Nabi, in yan, din ha mga dhara'i, tiranan, ikapag bid'a sin tao. Tumtumon na to mga umat Islam, kaano naawnin pagsyirik, naawnin pagsyirik, haza hakauman inabino, hangkan siya piaturon sin Allah Ta'ala maun pagkauman yan, supaya kalanuan in pagsyirik. Biasin palman sin Allah Ta'ala, fala tadharunna alihatakum, fala tadharunna waddaw wala ya'uka wala yaghutha wala ya'uka wala nasra. Amin lima katao ini, amin siyumba sin kauman ni Nabi Nuh, in panafsir sin Ibnu Abbas ayat sin Allah Ta'ala, atungod kanda wad yaguth ya'uk iban hinasar, amin lima in tao dini long sin Ibnu Abbas, hum asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin, min qaumi Nuhin, falamma halaku awha asyaitanu ila qaumihim an insibu fi majalisihim yajlisuna ansaba. Hawaktu man nawapat in limata usalihini, nagwahi in syaitan ha kauman nila, amin manusia kauman nila, sin papatindugan ribulto, hamuin di nahaw no sila nakalingkod, haw no sila nakalingkod, papatindugan niya to ribulto, supaya pagyanon nila unulay ni souvenir atau remembrance, supaya sila di kalupahan na mga umat Islam. Fafa'alu dhalik, hinang nilayad to, wasammu bi asma'ihim, sarta nyanan nila in tiap-tiap ribulto aungan sinta usali. Nam, falam tu'bad, wala yadto nila siyumba. Wala nila yadto siyumba. Falam hatta halaka ulaika wa nasiyal ilm ubidat. Dia ini nawapat man in mga tao ini, amuin kawahian sin syaitan, nawapat man sila, hawala nila kehindo ang mga anak apo nila, sin mga ini tausali, bukun ini Tuhan niyo, miyatay man sila hawairoon, panghindo nila hakanakan nila, dia ini nasumbain mga tausali. Dia ini radag indagbos mga umat Islam in pagmaulod. Bang inagina to, indaawa na to, supaya pagtumtum parasul, tumtumun na to inayat sin Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dhikrak, iangkat namo ingan mo ya Rasulullah, bukon ka bang magbang na, wayroon din ha mga bang buat malengkan masabot sa jaingan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon ba yung pagtumtum na to ha Rasul, bangkaw magkamat, wayroon din ha mga kamat buat malainkan masabot sa jaingan sin Rasul, bangkaw magwudo, ang payagat mo'y natura namin piyang hindo sin Rasul, bukon ba yan pagtumtum mo pa Rasul, bangkaw sumambayang, wayroon din ha mga sambayang buat malainkan masabot sa jaingan sin Rasul, bang masabot na ingan sin Rasul, unin syara kato sin Allah Ta'ala, sumalawat kaniya. Long sin Rasul, insa ikot-ikot manusia, bang apabila masabot na ingan ko, di misan siya makasalawat. Allahu Akbar. Amo yan in maksud sin, warafa na laka dhikrak. Di na ini kahunahan. In mag-celebrate pag kitabat indawa na to, supaya makatumtum pa Rasul. Batal in kaulini. Mga umat Islam. Nang hinikahang po tagto mga umat Islam din ha mga pamatali.
mga sila namong in pagmaulod man jari annal farh bihadha al-yawm wan nafaka fihi wa idharul farh was surur fihi qadhun fi mahabbati al-abdi li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam id hadha al-yawm biittifaqin huwa al-yawm alladhi tuwuffiya fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa kayfa yafrahu fihi Allahul musta'an. Ikang putagtog kalo last na ini mga umat Islam in pagkugkuyag hadlaw yan iwan pag napaka in ini sangi-ngi amuin makatamak hapaglasap sin umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanya sabab hadlaw yan mga umat Islam ittifaq in mga ulama amo na yan in adlaw kawapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang dihadto kimuyag kaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam hadlaw yan nawapa kimuyag in mga muslimin tumtuma in adlaw yan amin nawapat in Rasul sallallahu alaihi wasallam kimuyag in mga marugal ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bang dihadto taayunan mo pa in mga taurupang umuyag sila nabukon dihadto in Muslim mga umat Islam murah-murahan before ko ini bugton in nasihat ko mga umat Islam mga ulama amuin nang langi hapag maulod isyu naman in mga ulama ini mataod mga umat Islam in mga ulama nang langi hapag maulod muna sa buton ko kanuin mga ulama din ha Egypt iwan sin ulama din ha Azhar kitauntan yung mga umat Islam isyu naman in mga ulama ini damit yan iwan sin mga kaul nila muna Muhammad Bukhayt al-Muti'i al-Hanafi mufti Misir sabiqan Muhammad Bukhayt al-Muti'i amun Hanafi amun mufti sin Egypt nakauna amun din ha mga nanglang sin pagmaulod laong niya wa anta idha alimta ma kana ya'maluhu al-Fatimiyun wa Muzaffar ad-Din fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam jazamta bi annahu لا يمكن أن يحكم عليه بالحل واتفق معه علي محفوظ من كبار الشيخ الأزهر sarta timaayon kaniya Ali Mahfuz din hamanga sa lago Sheikh sin Azhar unoy nagi sin Muhammad Bukhayt al-Muti'i laong niya inikaw anta idha alimta bang musadya kaya ingatan ma kana ya'maluhul Fatimiyun bang uno in paghinangon sin mga Fatimiyun wa Muzaffar ad-Din iwan sin Muzaffar ad-Din ang in Sultan Hairbil fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hapag maulud ha Nabi sallallahu alaihi wasallam jazamta bi annahu la yumkin ay yuhkama alaihi bil hil diay ni matanto mo sindi tuod manjari hukumun siya manjari amin hil tanto di siya manjari amin hukumun mo siya jaiz yan mga ulama sin Egypt iman sin Azhar damik yan din ha mga nanglang Sheikh Usnain Makhluf mufti Misir damik yan mufti Reisa bin sin Egypt wa Sheikh Al-Muraghi Sheikh Al-Azhar wa Sheikh Rashid Rida wa Sheikh Muhammad Hamid Al-Fiqa din ha mga ulama sin Egypt ini wa Sheikh Abdurrahman Al-Wakil wa Sheikh Jamil Ghazi damik yan wa akharin iban pa sin kaibanan mga ulama Egypt na mga umat Islam mataod pa in mga ulama amin ng langit bianakan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Sheikhul Albani Sheikh Al-Makrizi mataod pa mga umat Islam yarin siyusulat ko kanyos murah-murahan bangman magmumpaat in nasihat hadum ini insyaallah ta'ala
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, mamumastay mangutsin kami, yato na tunadiyungog, ipangadyan, tiyuk balsing guru na to kakasihan. Kawaran Quran, Sunnah, laway pamaham si mga sila salaful ummah. Murang-murahan mga tayo mangutsin kami, inyat tumahin ng patumtum, makawati kita niyo rin kalirapan, iwan makasayo mga kaiwanan, amin nimi nang naman sinhinang ini. May nang ubat, hapangatayan si kita niyo. Murang-murahan magmumpat yato, katutan nyo katan, mahuli, hari na mo pamatambul, in programa si kita niyo. Mapuas ang pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya magsarang sukul kaya guru na makakasihan, biyan kang katuan, Jakar Muhammad, murang-murahan pabawon sin Allah subhanahu wa ta'ala umul niya, hay nang marayaw. Iwan na si mga timutukukan niya mapuasin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya tambulun na to in programa na to adomini, patatambulan sa Islam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.